Salamat. Nila job sawat nilai ang midang nama. Kanu kini gilaban siyan. Kanu kini gilaban pene panundan ng sorkat. Ndray dalajan ka po election ng tapat. Iga mayatang jinshit ng ibagiw temperature ng bro. Ibagiw jinshit ng lasang kan kumar. O bila kli kita. Bila kli kita. Yagi jime, yagi jikren. Bisungi kong ginagalam. Nado bisan bispo bipasnan. Bipasan siya mensua. O hindi kisni nga iya ko MDC kan kay. Kapag pinsay. Bayam. Nado halo kapol sa maagan ro. Kadanggan din na taka 8 kilo. Nama bro ko kali. Kapol mo maagan ulang CM, Chief Executive Member, ulang penduduk yang kajing 8 kilo. Iwak tayo na gini mata. Ikli serta ikli kita nampek dan dia kapol mo maagan ro. Kali kadanggan din na kajing 8 kilo. Wow. Kaso sambut. Lalagin patip yang kajing 8 kilo kalabha batinong keren nama kita iran niya lagi. Habang kailangan nga hapan pensay, hapan penkenal kamot ayu kata ka 8 kilo kabang nga penduk hakapol mga long CM mga. Ka 8 kilo kami kato kapag tinong kimat, habang ira imalat kitong di siyaw sahat para syuat na kila ka kaksan alpong kilo shibani. Ganda na. Kaya ka 8 kilo kabang nga kwa kan jumak sa isin. Ya ibo ilong pre, ibong MDC ibret kakatrit. Nang talanitin ka mabaklanga to, wala pa nung day kakatrit nila ito. Tama na yung MDC, wala na po District Council. Kanili ka jumak. Kabangi yang kabung kata kamla balong mentawan ra sipulu upul bimat na alpong kilo alalum jingalang ikin nongrak bat ikinong kai wang ye pendai nganam sya ban suat lagi laka hasan alpong kilo Yung em namal ba kini kinong rap tu bitu ta diba ang dia no bitu ni dia hayong ilak lut ka puy bro aka pulu jong ti don kinong rap ki bitu kita ana don rap kam ya ki ko ang kata ta kam long ti bale kunta ong dei bale kunta ma daga ai ka badang kam ngin tho ya ka bangi plastik kanu ka kya otno ka bangi plastik ngin tho ya ka kya kanu ka kya otno kata kam dei ki smart pilu kali tang ka jiwai no ya ki jingkya ka bangi plastik